Hayi namamukela kambe ka Pastor Xitsonga analyst channel. Hey, and of course, that this yeah, video clip. Yeah, Gagash, Kokwani Chauke, loko va ri karhi va nusana and stuff like that. So context ya kona i timhaka ta ku so as a reference kokwani Fonyonyo as mi swi tiva ku munhu wa ku dara ku tlanga online minkarhi yin'wana ya mention swivongo swa ku hambanahambana, maybe yi nga vula ku va ka Baloyi va jola ngopfu, va ka Chauke maybe va xanisa vavanuna and stuff like that. So yo reference ya kona leyi swi nga hetelela se ti fike ti clash yena na Gagash. So a hi vekeni ti-audio clips ndani kha ni mi hlamusela swi nge mi confuse. Let's go. Yeah, let's go. Hi masipala yingiselani ka ku susukela kwini? Mina a ni na swona leswi mi swi vona yingisela. Mina a ni swi rhandzi swilo swa tinyimpi nyimpi. Masito mina n'wi ya vulavula leswi vulavulaka swona va right mali leswi a swi ni khomanga mi endla tinanta mara masipala yingiselani masipala dyondzani ku loko ku endleka swilo masipala yingiselana a ni ali ku ni nga va ni vulavula hi xivongo xa n'wina, a ni vulavula hi swivongo swo hambana ivi van'wani va kombisa ku va ka Nwenyani ke ivi ni ti vulavulela swa mina swo ti jokela ma swi twisisa a vo vutisa hi swi va ka Nwenyani competition ivi n'wana mi ya swi ka hi ndlela liya hi masipala loko va teka site a va teki site va nga numi hala na hala va teki site straight swi ti komba ku va kwini. A ni swi ku loko na ti-beef ti nga kona ti nga live ku busy swinene between Gagash na manager obviously ku ni nge swi cover obviously la ka channel but yeah i ku busy swinene. So after that swi ti komba ku na live yo karhi kokwani Chauke leyi a endla swa swivongo again i van'wana va fika va nghenisa xivongo xa ka Nonyani ku nga ri lexa Gagash ivi fika yi luma na yona na ni kokwani Chauke swi ku in this case yi nga yi kha yi kombisa ku va ka Nonyani va rhandza ngopfu ti-competition yi swi describe se sweswo leswi Gagash a nga xiswona. So na yona ni twi na ku maybe yi nga endli ni vumenemenenyana ya ti rhandza ku tlanga bazi ya yona yi nga endli vumenemenenyana mara ku ri ndlela yo huwa vhele as swi tiva ku Gagash i munhu wo rhandza ti-competition vhele. So swo fika swi nga fiki kahle ngo hi ku vhele loko tshikelelani Gagash sweswo ti-beef ti nga kona. Leswi swona vanghana va ku va na vanghana van'wana na hava lavi ene mi n'we mi masipala a no xavelela vinghana kumbe ku lava ta fumiwa kumbe ku lava ta khongeriwa. A ni tiva ku na wena wa tlanga na mina leswiya ni ve na micato i kombisa ku a wu dyangi swakudya vanhu va lava ta swi cinca va swi tlanga ku i nyimpi. Mina hi ku ni tlharini ni normal ni vuye ni swi teka simple ku munhu loyi o va ku jokeni mara vanhu va ka gaza va swi cinca. So a ni nga swi tivi ku i munhu wa ku a wu tlangisiwi wena i kota ku timing ya swilo no masipala wa swi tiva ku mina na wena a hilwi mina na wena masipala mara ni vula ku ri loko ma swi vona ku vanhu va ri yini mi le ku swi voneni leswi va ngo ni ndla swona hi leswi swi fana na sweswiyana me a va vulavula mara a ni swi tekangi serious hi ku tiva ku mina na wena hi na vuxaka n'wana mi nga lwi na munhu n'wana mi nga ri ku lwi na munhu mara mi ku na la ni ku lweni koho ene va nga swi veka ku me 1 2 3 timing ya swilo. Loko ri ku ni endle xihoxo masipala ni khomeli sorry ka leswi nga swi endla a ni ti byele ku ni tlanga na makwenu a ni ti byela ku ni tlanga na makwenu a ni munhu wo rhandza ngopfu ku yimela site a ni yimi na manongo ni khomeli sorry ka leswi nga swi endla a ni ti byele ku ni tlanga na makwenu a ni ti byela ku ni tlanga na makwenu a ni munhu wo rhandza ngopfu ku yimela site a ni yimi na manager plan a ni yimi na un'wana me ni munhu loyi ni nga ku mi rhandzeni hi mbilu ya mina hinkwayo a ni kona swi nga ku endlekeni. Loko vanhu va ri ku lweni na mehe n'we a mi create swa ku leswi vanhu va swi vulaka hi mehe n'we mi tlhe mi ala ma ha swi tshikilela you don't do that cause mehe ku ya hi mehe ni tiveka ku swivula ku n'we wexe mi sayida na loyi mi sayida ku na yena ene ni na problem na swona mara timing ya swilo a yi vangi kahle a yi vangi kahle. Ni komeleni masipala loko ri ku a ni swi ndlangi hi nkarhi wa kahle na mu khomela kahle mbilu yo basa pa ni khensa swinene sorry ni nge endli swa mixaka sorry. Loko mina n'wina na tshikani swilo swi tindlekela a ni ri mina n'we a hilwi phe mina n'we a hilwi ene hi vulavulelanga nga vulavula ko swilo swa mina swi n'we swi right loko vanhu va hoxa mavito ya n'wina va ku yini
I don't think we can go back to misunderstanding. We solve that, and we're very nice. We're cruising nicely. But even example, and I shouldn't compare. vanhu va ka gaza vo swi phika hi ndlela yo ka yi nga langusekiri ya kahle mara laha loko ni vulavula ni phike swivongo swo talo ivi va fositela ku va ka nwenyani ke ene a ko va ku ri ku ti tlangela ene a ni ri munhu loyi loko ni ri laha ni tsundzuka kahle a ku nga ri na vanhu va ku ingaku va lwisana na n'wina a ko va mina ni ri nexe sweswiya swa ku va ku ri mina ni ri nexe ni kha ni hlaya ti-comment ene se va fositela ku va ka nwenyani ke ni ti vulavulela swo ti jokela hi n'wina ku i munhu wa just for ku ti tlangela ko va ku swilo masipala swa endleka hi nkarhi wa roma Struggle bafu, struggle God. Hayi Sukeni koko hayi hatli yi timeleka I believe yi hatli yi timeleka because na Gagash a ri guilty hi timhaka ta plate as it turns out a dyini leka kokwani fonyo loko ku yiveni hi live ya kona a nga yi kombisa Gagash but as it turns out a lo hemba Gagash timhaka to a nga dyi phesi yin'we le and stuff like that so yeah so yo mhaka ya ko yaleyo add the stuffs like that.